Tuid ki Paidbah siya ka Jingialang Mawkyrwat ka pusau terik punai bakandai hajar puar bala penlong do uba soundar strong keji way na ki kandidat MLA jong ka parti TMC na Mawkyrwat constituency tongin sengap ya ka jing keren ka jong sengubha share like but subscribe. The leader of opposition, Jingialang Jogala Pusha, Hagni Gajala. I could lay a peak in Lintri, Kinokingam, Naki Balang Gofair, Naru Ki Temengasan, Gramba Balang, the Katikes, but Kiwi, but the Piro Kilo Kume, Kilok Park Bonar and Jinar, Naso Bangamdan Kintil Balong, Kubre Shajar Mo Yapi. Kublai si hajar mo ya kecil itu pun. Dalam gaya kecil, san benai suara election, kami masuk ke bapinwan. Banti election kikun kikti, banyak orang berkikun, kibalang ki angin, kibalang bersakilan, ya kini kasih kebakrau kita ni. Kini kasih kibungi joint party, hakata kibungi kat Trinamool Congress, ya kebapinwan slow, ya kecil. Keran jogi ni kiramba. Bagi seorang ben kami slow show sibet hakba uraba jini Dr. Mukul Sarma keren yapi. Volunteers are working hard to make this program a successful one. Thank you, the President of the Youth of the TMC. Thank you, everybody, for being with us in this afternoon. And I do hope that everybody will listen the speech of the great people who really be a kind of an inspiration to the people of our constituency and the district, Southwest Council district as well. Ting I kublay ya Dr. Ngem kwa UDP, ngem kwa HSPDP, ngem kwa PDF, ngem kwa number 13. We want TMC. It's only TMC to defeat the NPP government. That for sure. Ni tep beri tangan TMC. Kawan kini ya kerja sinsyar hanya pok state kejungi. Kay UDP kanama ban cross plat ke sifausi. Parti kla karai zero. Nanta kini kiwe lagi parti WR kali. Mawkyrwat konsumsi kendai pukendai nak sispa kini kinongrat kinon ki rangli kijuki hawa asau dan hespa ngadon tangki pan kesan dalam diri kita nga enre tangki pan keba basau udon tangki pan na dan treu pan na tamut diki hajar pan na kenyam lada treu pan keba tangki spat kelero kebersihan dam dalam diri kita ini tak ada kay kabang akwa bano ipi kalau na akwa ban keren ni kejing joginong rep joginong rep kumbang alaong dan kiblayo asno kejing keren juga kini ki auro lawan pulau meeting nga kamyo kameriam nga padayo ba kantay tayo nolon gi mau klik kap ngalay kamong yo nga kemen mafiwan di kispa kesimulan bati area klayo asno kejing keren juga dan kibang padayo asno kaya siya happy with each other in Bajal as the president of the party and the leader of opposition. Please fight for the right of the farmer. Kaya kita nong rep. Alay so if kita nyap dia kador, kita let bang ni middleman. Ang big middleman. Kinong kayi. Ngalawan itu mesti dan sebab ibang payah so yang ni. Ikaw sobyang na itu ikana nong rep. Kuat dan beban tak semua dan kuat. Long itu kunci. Badan kita kinong rep biskot bapli lang ni nak kai begini. Kili kador no mama. Oh mama. Mga kuat kete mama kanu kan tu kador biskot mentalapai. Iyang tau mama wong nakam kini mo bapli. Oh kantudo